маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи ба қайдгирии ҳуҷҷати довталабонро ба итмом расонд. давоми 2 моҳи гузашта хонандагони синфҳои 11 ва хоҳишмандон имкон доштанд ҳуҷҷатҳои худро ҳамчун довталаб ба маркази миллии тестӣ супоранд. масъулини ин ниҳод дар вилояти Соғ мегӯянд, ки 61% хатмкунандагон соли равон ҳуҷҷат супориданд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан бештар мебошад. раванди ба қайдгирӣ нишон медиҳад, ки با در نظر داشت شماره عمومی ختم کنندگان سال جاری زیاده از 61% ختم کنندگان مسائل تحصیلات میانه عمومی شهر ناحیه ولایت سوق برای اشتراک نمودن در امتحان‌های مرکزانده داخلشوی از قید گذشتند که نشان دهنده مذکور نسبت سال‌های قبلی 1.8% زیاد میباشد. خب باید قید نمود که تا امروز زیاده از 19,000 نفر ختم کنندگان برای اشتراک در امتحان‌های مرکزانده داخلشوی از قید گذشتند و در سال جاری بودن شهر و ناحیه‌هایی که بیشتر از 80% ختم کنندگانشان از قید گذشتند و گرچند که حساب میانه ولایت 61% شماره عمومی ختم کنندگان سال جاری باشد، لیکن در اینجا شهر و ناحیه‌های استقلال، سپیتامین، اسفره، خوجند، ناحیه جبار رسولوف و همچنین ناحیه عینی بیشتری زیاده از 70% تا 80% ختم کنندگان سال 2023 جهت اشتراک در امتحان‌های مرکزانده داخلشوی از قید گذشتند. баробари фаъол будани хатмкунандагони чанде аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ, бархе аз шаҳру ноҳияҳо дар мавриди супоридани ҳуҷҷат барои бароихатгирии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол нестанд. яъне шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Деваштич, Панҷакент, Масҷоҳ ва Кӯҳистони Масҷоҳ аз рӯи нақшаи тасдиқ гардида ҳадди ақал 50% онро таъмин карда натавонистанд. яъне хатмкунандагони синфи 11 барои дохил шудан ба донишгоҳҳои олӣ ҳуҷҷат насупориданд, ки онро ба сабаби кам будани корҳои тарғиботӣ алоқаманд мекунанд. ба маркази миллии тестӣ назди президент омадам барои он ки ба донишгоҳи миллии давлатӣ супорам кластери 5. من کلاستر 5 رو انتخاب کردم و میخوام در کار طبابتی تحصیل کنم. برای آن که در حاضر زمان بسیار آدمان به جراح نیاز دارند، زیرا به فکر من همین که جراحانی بهتر نیستند. ба қайдгирии довталабон аз 1 март оғоз гардида то 1 май идома кард. дар ин муддат хатмкунандагон ки хоҳиши дохил шудан ба донишгоҳҳои оливу касбии хусусиро доранд ба рӯйхати маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардиданд, ки рақами онҳо беш аз 19,000 нафарро ташкил дод. бояд қайд кард, ки мактабҳои вилояти Соғдро соли равон 31,554 нафар хатм мекунанд, ки ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта наздик 4,000 нафар кам мебошад. имрӯз ҳам сол нисбат ба солҳои гузашта рафти ҳуҷҷатсупорӣ хеле камтар аз солҳои пешин ва дида камтар ба назар мерасад. ба ҳамин хотир имрӯз корҳои тарғиботи ташвиқотӣ имрӯз дар тамоми муассисаҳо кадрҳо намерасанд. кадрҳое ки чӣ самти омӯзгорӣ бошанд, чӣ самти тиббӣ бошанд, имрӯз басандагӣ намекунанд. ба ҳамин хотир имрӯз корҳои тарғиботи ташвиқотиро ҷоннок кунем барое ки дуруст интихоб кунанду чӣ самти омӯзгорӣ бошад ва чӣ самти тиббӣ бошад, ҳуҷҷатҳои худро супорида таҳсили худро давом кунанд. дар вилояти Соғ 19,000 нафар хатмкунандагон ва ё хоҳишмандон ҳуҷҷатҳои худро барои супоридани имтиҳоноти марказонидашуда ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супориданд. ин гурӯҳ пас аз гирифтани даъватнома тариқи SMS паёмак метавонанд ба ҳуҷраи инфиродии худ ворид шуда кай ва дар куҷо баргузор шудани имтиҳонҳои марказонидашударо бохабар шаванд. و لازم به تاکید است که جهت آنی که دعوتنامه داوطلب کی آماده کردید با تلفن موبیلی داوطلب SMS پیامک ارسال کرده میشود و آن از جانب مسئولین مرکز ملی تستی و همچنین ریاست شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها به داوطلبان دسترس کرده میشود و در دعوتنامه داوطلب روزی برگزاری امتحان، مکانی برگزاری امتحان، ساعتی برگزاری امتحان درج کرده میشود و فن‌ها یا سب تست‌هایی که از اون داوطلب امتحان میسپارد در آنجا نشان داده میشود. همچنین ایضاح دایر به
тартиби худи баргузории имтиҳон талаботҳои дохилии вай дар даъватномаи давлаталаб дарҷ карда мешавад. имтиҳоноти марказонидашудаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 1 июл то 7 июл идома мекунад ва дар ин муддат тамоми давталабон аз рӯи кластерҳои интихобкардашон дониши худро месанҷанд ва аз рӯи натиҷаи он ба донишгоҳ ва ихтисосҳои интихобкардаашон ҳуҷҷат месупоранд. гузориши Мафнӯшкор ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.